Samo da vam najavim. Kod nas u Njemačkoj, vidite koji snijeg pada. Znači i vi pakulje. Znači ovo morate vi gledati. Kod nas snijeg pada. Ako bude bilo snijega, snimamo nešto u snijegu. I da. Ali koje ogromne polje padaju. Vi ne možete vidjeti u kameri. Znači, omg, gledaj. Vidi? Koje ogromne polje. Znači, snijeg. Da, zima je. I da, ljudi. Lajkajte ovaj video, subscribe-ite se na moj kanal. I da, vidimo se. Ako bude ostalo snijega, snimamo novi video. I give you my heart.